चही यामे ममा नहीं बसु इमानबा मत जाओगे अगी स्कूल से लिंगत पर समुदा आई ना ख्वागी अहम स्कूल को जी पासना इमारों से क्या मत लूची के आइता अशीली स्कूल से ना लई तारबदी अगी इसा इशू हौरई बपुना मचे ओजा भांगनी नुहाई गनी अखोई इमारों से कन्गनी ओजासु फंगनी पैसासु फंगनी असीता ऐना खंजबा मतलब मेरे की बिता मुझे क्यों सी मयाम थिरा नारों सिंगिना ऐसे सीमे जादन रहा अबे तौनी को खलकनी अबे तौनी को खलकनी आ मया इधर फम्मो आ दू तौना सीमे जादन रही जाम लगे लून तौनी ऐसे जो पुदर लगेगा जाम लून तौनी angang tingina aibu hanasu angang hai khomet aga aina school je makok paina linghat thibi jangan natin imana ban dage matam na ana na dage imana ba makhan kan ai ado aina imaron se kamala na pamjage ai bado nasi bawda nasi ai punging se ai na si siga na dan ko khalai se ai punging je dam na luchi ke ya ba ai ni tawon ba mayam do project ni asli school se ro ga mo kamanga da mo ka kaman tam doriya na kamanga si ga meeting chat pa siga chiya mine non ta he je pi to pa ga thaken to ga don an to le ni ai project se ya gam na hello le wa cái dòng ngang như đủ wa ngang bên ngầm bè canal cái gà de chơi hi làm gì hết cái na rồi na oja sinh đây na hay cái gì đi mình thấy luôn cần nó ba oja sinh mà đồ phản ứng với tổ biếu rồi là mà xuống coi cái gà dân chừng là số mình thấy luôn school đó tầm nó ba se hay gì mày làm cái Huji jam na wangang basungam de jahi jam jalak bana ai matang sigal loy sanjage Namak oja sing na matham kara hanna nang bi hre masi topic ka mari sutam dam na ai shagi wena point tam dam de ni maram di oja sare ki matang da oja na panbi gi bathamo sukwa wai kya do taraga ai ko na har gi sei damat haina badi ire ba sunung si chane bi sunung si ai ba adi lung du kan gedra natraga ai punsi bu su singin bi matang ma adi cha si maru hundok si matong matang ma matam punamak le juna le adi oja chin no thaje ba bibiri manipuri school hingan si adu no gi amalgamation tawragi adu amalgamation matang da hong rubi school katna tek na alaman like rusingna mathamo ikatna cha ta takna legalam school kaya jaw bani masida मशीन मसु थमो सोने नुआई जे अदगी सोम ओजा मिंगोन पंजेगे तोलेगोने मिस्कु ओजा रबिंद्रना ngasi हराउरी ओजा ना हराउगी मतंगदा ओजा उसे थगे चरी लुनेना लाइबक फबदी ओजा सिगी लाइबक से कायो न फगे अबदा पांगन खुनो ब खुनु ले पांगन दन खुंदाबा अदु ओजा द सिमसु थमजेनी तो हमजेनी छात्र सिंगी मशीन जे पांगन सोन के हेलमने आबा मसे gi थाजम नि ओजा अदु ओजा gi थबक थौना मरम पुरो तो ओजा थगे चे याना फजे very neat and clean, regular, punctuality maintained. Ado oja sati matang mula ki oja na thamu sokna hagi bopam grado, matu khane ningai opam moy. Adi adu na wangang lo ani na ngang bi ba adi thamu ni teng tha ko do. Adi de ta seng nam thamu ni thoko ngakani, adu matu kolam tawga kanchi hai ba. Maduna maram ko ga ina ponam ni thamat ni. Ai ko ne imaru no hingan si hairaga metric result lakmam tamdi English की छात्र सिंह फायर फजन पास तौबा आई द हाई क्लास हाई फाई फैमिली की छात्र सिंह दा अवार्ड पीबसे आई नमक तो ने दी मारू सिदा दी बचे ड्रॉप तो बी स्टॉप इट मम चेंज स्टॉप तो बान नंबर 1 पॉइंट अदुगा सेन नि मसिंग सु मणिपुर मीडियम में तंब छात्र सिंह छे मारा बुक छिरबा ममा न लौ थिनबगी सपोज आई लौ लिंबगी
चाबू थिंगद्रा पापा की नोट हो मदुगी अवाब कयादो नंगगा हगलेबा छात्रसिंग फाइनेंशियल तो होजेल बा लिसिंग दिलिंग लेना थमजेगे अदुगा मसिसु खरे ने हेंगा तंबिउ कने अगांगा थौना मा हापि बाइसे अकोले मसि दवम थोपरा मसिगे रेस्पॉन्सिबिलिटी असे मने साहित्य परिषदसु मटिन अबसु लहनिंगे हैबा ओहन सुमगा थमजेगे मदुगा लोइना लोइना अइना मखा ताना हाइनिंगबो फम खरेसे मतम नदि लेसलतबनिना करिगी मानमागा जियो हुंदलापा फूड इज गो टू द हंगारेना काना जो तानिंग बोलदे अदुबु नांगदबदि जादबनिना अमनिता हाइजेगे ngasai culture nataga art nataga ngai mali na for manipuri culture ase language ko mari leni habse mayam pun khangre wapam ni ado manipuri ha language se kanna matanda ai ko gi art and culture ase adom masan hindu legido mote ne ba masi hanjan hanjan haina gre masi ki matang da aina wajah se ki matam ma shatre gi machine se metric 1000 more than 1000 ka near about around 1000 adu masi di मागी डाटा की मतुंग इन 500 लाई अदु असिगे टॉपिक इज द खनन यूनिवर्सिटी ngasi dagi nate ngasi dagi aina haja da ticket ani awu mani ne do lai adubu kan budi lai the protection at the safeguard to lai the no no to thre je kaina bo ham sim aina bang da tamje ninge machine loopholes machine protection committee thawak te jaw na kamai to safeguard to de ai basya ai khoi gi thongna lingge ai khoi da uniformity wo ba ai khoi da unity le da ba मसी मनगी है बसे अदम मसाना ताई मसी पुल्ले पुन्ने नरे ngange ngamin nare adu waswai jadaga anam na kongni maje gubiyam jamna semnai फेब्रुवारी जम जामना लई असी पुल मखदो लोम खेदी लोने सुबु कन ngambada ekoi matam sothana jangani haiba aduga matang siga mari lena manipur sana leba prabhavoda masi globalization na akiba mi bai bom phawli bakhoida hadi nonta no modi world market orare asina manipur se matam ni nori no do pubi ga haibagi makoida tanik tanipa jamna nungai to bawo adula masi ai gona thera ga thengna imaru no kanche bo phamse asi jamna phaji na thamjege adu oja sine signal tore jaragdi chaklamni na wani se jamna sangdi haije da ron madu ai ko khona haije ni se ga sain haije budu wafam amna English school je jam hangali ko biku khudam mai belakani panjege kanam belani kong yo to ginu masai ge medas adu ada school jam hre misi maming dei amada mahan jero adu mayam khangbi de ban kadai ba da chumba adu khanje de school number le na government school ma le na kilometer amagi manung de school hambal ja de bise ai na kadai no chumba ha bidu ai madu mayam de thijan biu masu mena ta je adu masini mayam na public de support to English school de tingan banya mase things English school things lo makhoi ai koi na manipur rom bu kan ngam bari habse ai haje bagi wa modeni ha bo hunde thamjaraga mayam bu aro bido na but last not the least ngasai haujiba humuma thoi suba ka byang do pangthokkiba chahi thoram mifam lenda thodogi lokna sangnai roba oja mari da mana mathum je lokiba oja singbu aina kalubam tong phungol kuna tumin na hanju taragadi ai oja sing mayam na peloro ai bo pham mathum jege masiga lona lona na oja dr ken chan bo hanjan na panjari hannamu ming samdajari karum shanti kuma masi lamlam masidigi lapna kalkata da hogi dialysis side ra diagnose side ra mai phone di phagale adu mayam na khuraminasi adu lokam na leguma mangal election biriba lemma literary gold medal Majang da Sanghabam Bidit Kumar Ingudam Atol Amubi Devi Mangol Case Award Thaktam Anjana Thude Lokna Kasagi Ijel Sangai Ribi Hemabati Literary Site Medal Haiba Maman Jam Lava Award Singasi Mayam Kai Kunabulana Shamak Jona Harau Nuaiba Mayam the Pungo Keri Lona Sidige na Pobalari अमुकसु मतंगदा पुथोकपिदना दिल्ली जौनबा साइड एकेडमी फंगबा सोमदा ओजाना मतेंग बांगे हाइदना डॉक्टर के जाम राम सामकना नाइदुन लेरे सिदिगे ना फबल लाइसु पुथोकपिनबा आई एवादी पुनमक्ता ओबुमसे थमजेगे लोनना मयामबु सुक्तिला अमुकसु हन्ना कोक मंजरी थैंक यू मणिपुरी साहित्य परिषद की मांगेदगी मतिक मगुन लेरबा आइखोना मतम पुनमक्ता वारी सुबरा यावदुना मखोगी मतिक मबुन गो पेना नैनादुना लेखबा ओजासिंग
ngasi akhoi gi iramdam sida khongdarakpa akhoi Jaipur khungangi oina jamna laibak phabne na khanjai aihak wangyangba su jamna hajabanate adubu iramdam sida lengbirakpa sida iramdam gi magi dagi akhoi gi paja singi magi dagi wahaya manitang thamjang ningmanduna aihak se ngasi gi khudong jaba wangamai khudong jaba lojabadi aina ngasai oja singi wahai taraba matungda wahang angkha aigi wakhalda poksaragi masigi wahang se isana thanta dum hangjabani do oja singi mafamda isu thamjadini ngasi manipuri medium gi phibam ayhak high school amagi oja macham soje akhoi dum wari sunabada mamangaida matrix thaba matamda satra lising tare tagi hena manipuri medium gi student thakirame hai ado kumsi di report ki matungina chamga khakta namdara hai chamga sigi makha tarapadadi akhoi board tagi question semba khangde exam thabagi chance khangde masi mangdar pa jabagi khurung chaba adi position leba adugumbani haina khona dum nei ngasi ni ngari siju akhoi manipuri medium se improve tawnabagi ni ana lojai chawhat namagi ni ana lojai adumuku wahangdi ngasi akhoina oja mayam tawkhalaga oja mayam mamangda manipuri medium tambiu manipuri medium hingansi ilon hingansi haina lauraga hoi masiju mathau tai awareness program mathau tai adubu amuk jamna effect oini haibado akhoi yadi aigi wahangda wakhalda dum khalli masina kyam effect oini maramdi manipuri medium singda 1:30 haina koi government gi ratio ma settle tawre masigi matungina manipuri medium da 35 gumba 10 gumba 15 gumba lei ojana ani khak lei menen ngai bai sagi question ni oja ngasi 1 to 5 ang class manga leiraga ratio gi matungina ojani khak tharaga angang amta lesu angang dugi poradi angang kun takpa chamani ojami darkar ni aduga hojik tawisana chai pairaga angang control to bagi school dumaina adi takpase marik chumna takpa phumjadaba oja taningasu oja thawai jawjalasu ngasai class to na jamba amada tai hada amada langjalakpa asugumba kudong thiba masigi maram uduna ngasi tangna phangba macha ama natraga ani ta phokchaba mama pa singna kupna khanjai ai iron hingan sira ai icha se future jengsira question se asi question se ni lai che oja ai dum khanjaba adu huji akhoina su mayam pakat toraga laubna phabra natraga karigumba technique mama pa na thajaba uiba school ohenbagi thoroma pangdokna phagara ai sinmana phagara masi akhoi masi je koina ACRT da handak oja ACRT gi khoi gunosho ki translator proof reading da khoi sesari khoi selection to jona ado halakpada khoi hapta mo hotel la thambi hotel siga khoi mayam oja mayam nei ACRT da chatpa oja singpura mak khoi nei manipuri medium matum train da la su train se nei na pase pung kaya nei no khangde khoi lui nai de ado ina hai jongu khoi na nei sia nei na ba loraga jum jono kauna do masi khoi na nei sia khoi time pass ku mani jum jawaga khoi kai ta se hai medaji jawri khoi jaw oken jaw oja oken jaw jam jaw do hai gumna jum jawaga meeting amtang pham sia da ngasi bo active oi akhoi na hai saito koi shot akhoi gi parents association akhoi matam puna makta makhoi bu akhoi na khawra na ngai jai makhoi gi advice akhoi ngai jai adu pu saito koi shot ga ngai su jana jaroi akhoi oja sing high school ME school LP school puna makna pullaga akhoi khanba ma change edo hum thuki ai se na proposal thamjabani adu ngasi jobo meeting se ka tawde nan oja direna akhoi bu kokhali tha mani oja su jawi akhoi oja su
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯣꯗꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯧꯈꯠꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯂꯨꯕ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒ ꯑꯂꯨ ꯑꯂꯨꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯩꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯆꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉ ꯍꯜꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯤꯔꯦꯟ ꯖꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯇꯤꯆꯔꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡꯇꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯒꯨꯅꯣꯠꯁꯣꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯃꯦꯟꯅ ꯐꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯤꯆꯔ ꯏꯪꯂꯤꯁꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤडियमꯁꯤꯒ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ACRT ꯖꯧꯔꯒ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯟꯅꯔꯦ ꯀꯣꯂꯤꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯊꯣꯛꯑꯃ ꯆꯠꯂ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉ ꯂꯨꯊꯣꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯂꯧꯔꯒ ꯆꯥꯟꯁ ꯐꯪꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯩꯅꯔꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯤꯆꯔ ꯏꯪꯂꯤꯁꯅꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯤꯔꯤꯅꯣ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯪ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯥ ꯀꯔꯤꯝ ꯑꯇꯩ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯉꯝꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯟ ꯕꯨꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯟ ꯕꯨꯛꯇꯣ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯂꯥꯁꯇ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯄ꯭रूफ रीडिंगुम्बदा ट्रांसलेटर MIL की प्रॉब्लम उलई मैडम से आई खरा मानदा वारी सुनै अखोई मैम मरता मैडम ना आई मणिपुरी मीडियम सिगी मसी ने हेडेक डेपुटी डायरेक्टर से हायपनी मार मीडियम लई एनी हाउ शॉर्ट तोई दुगा मणिपुरी मीडियम से मस एगी हेडेक ओइरे सिनाव करिगिनो मैडम MIL की टीचर हुजु फै लाग ट्रांसलेटर गुनो सोकी मीगी डे सेटिंग ऑल असम सेटिंग तो कनी अदो मैडम डायरेक्टर हमना हरक पाइसे दुमाइना क्वेश्चन हम पिरक पाइसे असे आई तो मते को ओजा कोरोना जावी ओजा नंद बाबू जावी मयाम से मत हरक मणिपुरी मीडियम से की हेडेक असिगुम्बा प्रॉब्लम खरा अदो दुम थिगतपदा असेना दुम अखोगी पेरेंट्स ngasi lakpa अखोगी इकाई खुनंगे मते ओजा सिंग दुम लिजबनी मसे लीबगी अखोगी मफम सु फंजदी ngasi लाइबो खबने लवे अदो ngasi aina hajen so ja sumaya tawdabida kari tawraga manipuri medium se hingan da jabage asi karigumba akhoi manipuri medium tagi oida tongan na technique ama uthokpa jabra suppose ngasi oja ni ta leire laikai gadi oja akhoi lari heba angang sing mayam leiri higher secondary BA tamam mayam leiri mase amsu go tawraga SMC ga connection tawraga oja khara appoint tawraga अखोगी स्पेशल मीडियम से हिंगनब जाबगी लाइन लेब्रा सुमाइना ओजानी तो श्योर मसे ना गारंटी बिना हाइजबगमनी ओजानी तो मणिपुरी मीडियम सिगरने अच्छा फने लाउसु जारो जा कइनो तो तांगना फंगबा मचा सिंग ngasi ओजा जाउदना कमाइना स्कूल तमदिनो मीडियम हिंगनगद्रा इजा हिंगनगद्रा सुम क्वेश्चन अम लाइ अदरा असि जमतंग मसी मता हिने बी सेन आई हायरगा की वरांसो सिंग ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯝꯖꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯁꯟꯇꯣꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯒꯦ लोन जाति चौखनब होनबद लोन से खाई मरुब थौदांग लौरी लोन चौखनब होनबद एजुकेशन मथौ ताई एजुकेशन ओजा बसंतोना मैम सूम खितंग सेंदोक्चगे नेक्स्ट ओजा कैसम चंपालाल मणिपुरी साहित्य परिषद अखोना एप्लीकेशन ओजा पीजगीबदो क्वेश्चन कनो एप्लीकेशन दो चाही 2019 गुणोत्सव थोकी गुणोत्सव मतमदुदा अखोगी ओजा दिगी स्कूल 1470 पातन सिंह LP स्कूल की ओजा गुणोत्सव तो ऑब्जर्व तौहदबदगी मदुगी कइनोदो आइदि एमलगेशन होगिबनी अदुगी मतुंगदा आई सामना बिओ दा चलगा
हन्ना हन्ना बियो बैगे फमिना दवारी सुना के बियो दा इन आइबने सारै सिगी स्कूल जे एमालगेट तोबिनु एमालगेट तोद्रिङाय दा इन हाई सिगी स्कूल जे एमालगेट तोरबदि आइगी एमी स्कूल की जामना इफेक्टेड होइनी इफेक्टेड माने छात्र वालकनी दना अदुना आइना मंगोंदा हाइबा मतमदुदा हाइबा नंगतना जेली अखोइगी गार्जियन सिंगना नोंगतसु लाकना इंगोना कंप्लेंट बिदेने बियोसी गाई गतरगत माने खितंग जेनाबा म लैगियाबा अदुगी मतुंगसु आई चाइलम्बोर कोनापुर की चीनाव सिंह हल्लमन सिंह मयाम उनजरे मखोइगसु मीटिंग फमिनरे फमिनर मतुंगसु आइना प्रियर मसु आई पीजे की कइनोदा आइदी एमएलए दा पी प्रियर पीरबा मतुंगसु एमएलए खुद आई सागा उनागी उनरबा मतुंगदा माना हाई छात्र लैत्रगदी हुजिक स्कूल खुदिंग मक्ते एमालगेट माने मास नि आइना हायाबा अदुगै दु वादसु दु ngangbam लेते ओनली मणिपुरी मीडियम की होइना मणिपुरी मीडियम इंस्ट्रक्शन की होइना नंगी ओजा मा डिमांड तो जानी आइना हाय अदुगी मथंग दाबदा कोई कइनोदा कारी अरे मैडम कइनोदबु ने खोइगी लखीपुर की ब्रांच लेरिदो रिनादमु मैडम रिनादमु कोई चतना कोई अंगांग सिंगा कोना चतना पिजेरुई अदुगी मतुंग ताबदा मणिपुरी साइट तो अहुम सुबदा कोई मणिपुरी साइट तो ओजादा हुजी लेबिरिबा कइनो दो एप्लीकेशन तो प्रियर दो मेमोरेंडम दो आइना खुद आइना टाइप तो होगा पिजेगी बनी पिजेरगा अंगांग सिंगसी आइना पीगी बनी मणि कोई जयपुर कोनापुर की अंगांग सिंगा कोनारगा आइना दुमाइन दो ओजा सिंगी नोंमा कॉन्फ्रेंस अमा तौगिबा मतम दो अदुगै दुदा दुमाइना आइना अंगांग सिंगो थागी बनी जारगा दी एमालगेशन कैंसिल तौर एमालगेशन तौरिबा प्रोजेक्ट से कैंसिल तौरगा हेतंग छात्र अखोइना पुथोकबा ngमगदी अखोइगी माने फेवर दो आइगी स्कूल दा लाइदना एमी स्कूल अमदा फेवर दो लाई अदुना आई तन्ना होना जागी अदुमाकु सक्सेसफुल आरोइबा मतमददी आइदि निगमदबा हौरोगमा मयाम थोगी ngसाइगी ओजा होइना हारि दुनी ngसाइगी क्वालिटी एजुकेशन नते हुजिकि क्वांटिटी एजुकेशन ने आबा अभी ओजा की वाफम दो सुम क्वांटिटी लात्रने ऐसा क्वांटिटी की एजुकेशन दुना ऐसा है कोई मणिपुरी में पोर स्टूडेंट होइबनी ना दुना होनर खुदिंग मक्ता आइदी वखल काइबगी वखल मक्ता होइबा अदुना ताइरबम से ओजा दा होय अदुना आइना हाइजनिंग बदी तिनबिरिबा ना होगलगलिबा ओजा नहारो मामा मपा होइबा गार्जियन सिंग दाइगिया हाइनिंग बाव हाइ कितंग दिंगा साइ हुजिक दि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मतुंगिना ngasai की 5+3+3+4 हाइबसे लोइना ओंथोबनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मतुंगिना अदुगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मतुंगिना ngasai की मणिपुरी मीडियम तम्मगा कानाबा लैते हाइबो वफम दुमा वाखंदगी लौथोपियो आदुदेगी मणिपुरी मीडियम दा तम्मगा सुजुग अखोगी खुदोंग चाबा मयाम अमा मांगदगी सरुकुदी अखोइना इचिनिना अमत ओइना अखोइना मैतेरोन सिबु सौगतना आइदि हुजिगी सेंट्रल गवर्नमेंट ना थोइबा सर्कुलर कंग स्टेट गवर्नमेंट ना थोइबा सर्कुलर पुन मक्से खुदोंग चाबा से लौमिनासी आदुदेगी लोन अमाबु लोन ना खुदिंग मंगना मी मसा मसा की आइडेंटिफिकेशन अमा ओरिबनी दुना अखोइगी मांगदा ओजा सिंगना पनबिगी बदो अचुंबा वही मक्तनी अदुना ngसाइगी लोन अमा चाखनबा होनबदा ngसाइगी गार्जियन सिंग ओजा सिंग सु जामना मरु ओइ इसामक्सु ओजा ओजरसु को अदुना गार्जियन सिंग असि छात्र अमना स्कूल दा लाइसे पुंग 8 दैना पुंग 2 मखाइ बाउतनी अदुगी अहेन मतम दुदी कदाइ दे लई मोय गार्जियन सिंग कोनना लई गार्जियन सिंग कोनना लईबा मतम मदुदा गार्जियन सिंग सु खितंग ngसाइगी माने मदुगी दमा कैनो लोबी गदमी रेस्पॉन्स लोबी गदबने आबा ngसाइगी ओजा सिंग दतसु ताइनबसे आई वाखन नुगाइरक्ते इसा ओजानी पुना मंगना ngang da ngasai gi sum khoi su ojaani na ngasai नुगाइ तब वाखल मदि पोक लैदना को आदुना एजुकेशन पॉलिसी की सिस्टम मुजी लाइबसे 5+3+3+4 से asi akoina noida aidresu ngasai hauri liba yang ngang singda naron singda akoina aidresu youtube ta research torga loina pangani madugi structure puna mag loina adugi structure do jengbiraga adi manipuri medium tamaga karikana balaiba english medium tamaga karikana balaiba na hoi bangla medium tamaga karikana balaiba do puna makto loina duga kana baloina utlakani aduna loan amabu jokhat pa hona baibase aigi identification amani aduna identification aigi sakta kaidunda kawre debani
tinbiriba guardian singdai pong nomra haijari aduna hiring ba wahai lerga so open pula taseng nai bi oja school da matam chana kabiyo school matam chana class tabiyo ado guardian hoji government na no koi da ai di scenery base ai di guardian da smc bana school managing committee and synergy school managing committee na kwai di full power ne aba oja ai base kaino khambra moina thamba government na thamba servant ne aba servant ne aduna servant je no koina control do guda bane no ni control do drabani na kasai ge aina kitang panjage wafam mangdanga nasai ge si tharuri bo jada tharuri ba angang se asi gi angang amtang ai panjage chaila boda yam ai gi maru project source su lei project source se gi machani pa se bengali medium tammi bengali medium da ma bengali honors lauri kaino da college ta the college ta bengali gi honors ki oja se professor jin angi mangona nang kari gi no meeting janang na bengali honors lauri do ai gi khud bengali machana bhawda ai di kaino se ai honors se logo da waraba matamni aduna na khoina karamai dong lauru nai wafum do adu su jam na khoi da kaino mari photo ingo khoi da feeling abadi lai dana asai angang no su ngasai complete tawbasu mangon problem amo erakpa aduna ngasai gi lairi gaibagi saruk se ai mayam da haijaningi mang da tinbiri ba laman oja sing ima indon sing lairi gaibagi chang jaina kangakpada ngasi jengo manipuri medium tamak padagi ngasi jumdong kudingi graduation khangde matric khangde ai di loina lower class gi hauna higher education about the loina leire ngasi akoi mitir ona sina ngasi mut ki batar badi akoi su ngasai oja sing mang da panbi gi da chumba wai maktani oja da budi jamna chai bu ko adu makko masi achumba wai maktani ngasai gi ai identification mulaka dorimi ngasai ai gi mane puna makse professional ba wai mulaka dorimi ngasai gi ai gi jumdong kudingi ngasai gi hana jengo wai gi bo ja puna mak matric pass higher secondary pass oiba adugu mana loina oja oinara mi ko ado hujikti jumdong kudingi graduation adudegi master degree puna mak loina jumdong kudingi lereba maktani aduna aina mayam da su wakan ora tena ba negative oiba wakan khanbi gino positive oiba wakan kamu bengali medium tamaga ai kana ba pangi bazar tho bengali ngang ba ai wafam duma su ai haran ba wakan ai nei gi puning de gi ai khanje ngasai gi loan amabu handaraga loan amabu thangat pa imabu nelaga mimabu imane ai haiba do adu suai jajaning de aduna sobna tagi ai bazar da chalaga loan bangla loan ngangi haibagi damak ai bangla tambadu di ai gi wakan da jamna ai di aran ba wakan namo oram gadra ai chukali aduna ai mit na uda basunate ai ngasi senjan derge 2020 sigi mamang dai out of student children gi ai survey tawgi matam dur maitai macha am ta bhawdo OSR fangba leigide ai gi kungangda only fangi base sige chi bengali pangan macha khara fangi loina fangi dumaina total 25 mu fangi out of student children da aduna takudei maitai macha da kana gumbam ta illiterate person laiti aba karigino ai manipuri medium tambaduna ni jum dhong khuding makta loina ai manipuri medium tam si ai ba wakan nate ai gi loan bu nung si ai gi loan bu kan si aduna khongjang ma ta changina si karigumba ina school la thena chalachu noina guardian noina nungti gi laktna ingonda hangaba jai masi hairaga ai mangda ngangbi ri hoja sing du gi yatang lau jaraga isung tenjan jaraga loisan jaraga masi gi wase jamdi jamne do bo telo hairabani na tenjan betare maramdi ekoi gi site kano se lanjang je lan oina hogi id 56 ta id loan je phangakuma matamda 57 da ekoi gi kamanga da hoyi madu lan oina thoki maramdi id kharamana maitiron tamoy sa kano oina bangla oina taman bi oina adugi lanjang du da hoji ina oma jawri sida oja hori kumar je id bangla school da pune sakhi adugo kudak ma ke manoni pa sochina maitiron da tam hori tambaduna ma kano engineer oidna nasi SDO ke famkar maga huji tiar oire
असुमाइना अखोई कानबसि तुम लेगी येनरगसु अदुगा इनाउसे एमई स्कूल की ओजा ओरमगा रिटायर ओइरे सिने अखोई आइदि खनरगसु ओइबम जिलाई अदो हुजिकता लाइबा हुजिकी इशू सिदा लाइसे आइदि वफमतन अखोई कामा आइना ngaraam cheseri आइदि छात्र की लिस्ट खर लौ गया अदो कमंगा फैरा सिंह एलपी स्कूल दा 3 अदि 1 दा 3 2 दा 1 3 दा 4 5 दा 4 दा 2 अदि 5 दा 2 टोटल आइदि छात्र तरनि थोइ का फंगी ओजाना अहुमनी अदो अरापगी ओजासु जाम यावरी जरिबोंडी का लाकुना हैना अदि कनोदा 71 कमगादना आइदि नंबर क्लास 1 दा 12 2 दा 6 3 दा 7 अदिगी 2 4 दा 12 2 दा 11 टोटल 48 अशिरे हमका 12 सिदा कनो अमे सुबिसिदा आइदि निपान खक हापसल लगा माना आइदि ओजासिना कनो कुन सोलमी अइन करिगिनो असी हेलिजि देगो मोगी इवैल्यूएशन लाख कांगुना अदुम हापजलो हाइदि असे इंग्लिश स्कूल चखरबा कांगुनि हारिसे अदुम हापजन थमोइना हाइ सिगुम बाइदि ऑफिशियल ना सिगुम बा अमर पसि दुम तवली अदु हंडक कम इवैल्यूएशन कनसिदा गुणसोफिदा अखोगी दिस्का अदेगी बुधनगर असे सही छात्र कुंथा सुनदे अदुबो ए ग्रेड लोइना फंगी पी आइदना अदिग लुपा लिसिंग कुनमंगा पीनी आ जांखै पीनी आइदि जम तंगरी असिगुम्बो ऑफिशियल देगि जामना मोट लेरे अदो अखोगी असिगी कनोदना मंगलपुर स्कूल दना ओनली 25 आइदि सातम एबारे से कनोद फंगते अदेगी से 1024 सेना सिगी खुमम जगिनी असिगी आइदि लिसिदे फंगरी अदुगा जयपुर जयंत्री एलपी स्कूल कमंगागी असे मसु नीलोइग्रे अदेगी 1470 आइदि पाटन सिंह जिसु नीलोइरे अदेगी जयपुर एमिदा हौजिक लेदिसे छात्र कुंसा मंगानी है दे हाई स्कूल दा अखोगी हाई स्कूल दा कमंगा हाई स्कूल दा आइदि 6 दा 11 7 दा 12 अदेगी 8 दा 10 9 दा 21 अदेगी 10 दा 16 टोटल 70 असमाइना लई अदो अदिगी रेगुलर ओजागी मगीदना रेगुलर ओजा से अनि खक अदिगी कॉन्ट्रेक्चुअल दा अनि अदिगी एमी गी ओजा अहुम अदि आईटीसी हाइब्रा अमखक मापन्नी अदि वेकेंट पोस्टना मापन्नी असमाइन तौगा अखोगी लोन जे कमाइने हिंगदोरिनो छात्र जी लाकने हाइबो उद्रे असिने इना थांगसनिंगी से अदो ओजे कनो एलपी स्कूल कमगागी 12 से कुइरे इमैलवेन तवनी तवनाबा ngaraam hagat tawde karigino ay hangami khangbe ay tawni di haiga sudo gogni leiraina asini akhoi figas ge leise aduna nahi sida ai je 10 30 10 22 da amajanda akhoi saitu bosot cc ge committee mi phang tawi maduda ina हाइजेमी अखोगी जयपुर कमंगागी अवाट पसिंजे अदुना ओइब्रा खंगे हाइदि नसी असिदा साइदु बसोना थादे बिरमी बिसे मपमदुगो दि आई रिजल्ट फंगदबनिना नसी मयाम उनरी हे जान नुवाइजे मसेमकी आइना साइदु बसोर चंगिरोबगी महि यालाइने लौजै नसी जयपुर कमंगादा लाखसे अदुगा हाइबदि ओजा बसंतोना हागी बवाफम अमा अखोई नसी जना मनते 1988 दा 23, 24, 25 नुमी हमनी सुमना अखोई हाई स्कूल दा आइदि मिफम जे फंगबनी सिगी मतुंग दाई उनाजाद्रे जामना लाम लेजै साइतु परिषद तगी लाम लेजै आई आइदि अनांगिं तंबिबो ओइना दुम आई सेकेंड सेक्रेटरी ओइजो ओइना आदि बोर्ड की एग्जामिनेशन बोर्ड की सेक्रेटरी ओइना दुम लेजै अदो हंदक असिदा संगबसे मसिदगी आइना असिगुम्बा अवाबा चेंगि फंगे मसि कमाइने सॉल्व तौने हाबिसे मायाम नामतन मियं सिंजन जनिंगे मायाम मतंग लोइ जाय आई दिवाई लोइ जरगे